Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Jingim hang đi ngas ngưu kinh gia bandan bat phi bait ngakwa Kinong penmi jangka Phlim Jingim kila pentep bagi lai spa prapu arngot kinong Shad haka kela ka benengkong neka first round haka online dancing competition 2020 bala penyaj da kinong penmi ka Phlim Jingim ya ka bala dep bantap ha YouTube channel bala ai kerteng kum ka chwas emli entertainment kin sayo rung lut shaka kela ya kon ka ba ar neka second round ka ba de ka jingkop ka ba khaddu neka final round ha kini ka final round kini no shementa ki hapan Shad ya ka jingrai 2-1 ba ye na ka Phlim Jingim ya ka bala dep ringdor ha ki jaka jungok kai perthai ki ba internet gom ha ka snong mau senram ba ka snong mau ling bana ya ka bala ak da upira do terong bat kawan ri pengrup bat bala hika Shad bat da ubawan bet sang pliang bat nringut kinong Shad senran Pi barakat bala shimata hanika online dancing competition joka Phlim Jingim but ko bani thu api bakilan hadu laispa prapo arngut kinong shimata ki hybrid berkesamla kumju la shimata hakani ka online dancing competition bala pania deka chwas imle entertainment channel apa YouTube de katkum ga jingong jungi ba pira bade ting shop balam khamat ani Phlim Jingim but nagalang jungi ni penya ka bangi penya ini dancing competition online dancing competition kalau shibenta ban entertain ya baru kinong pet ba kinong kerja ni film kasih ba pinlat ke boring ba syong yen kamtam ndak por badan gani ga lockdown lagi jumpa kang snong ba hagari India baru kowe nakada jing horstat jong ni khnang phiang jing pang corona virus lani covid 19 de khnang man lat ni kita jing boring ni baru khat de nagalang jong Phlim Jingim ni bu yang ni dancing competition tengah mudah berong ba kini ki live spa proper arngut bala Shad hanika first round jong jong wai mat sim ka comment inai la chuchu iki ba barok kilai spa prapa angut kindong shaka second round but kin Shad na daga jingrawai the 1 by 8 nak Phlim Jingim hi but katakan jingrawai ba akhi manga ba ikong warli but bala choreography da ini iba one bet the subhashim yagani ka kabu kai ma Jingim hang đi ngas ngưu kinh gia bandan bat phi bait ngakwa kumta kumban I love yang saya sian nam takini baru live spa prapu arngut ki balai cimenta ni ka first round jong ni ka online dancing competition in I love yang ki bikin Shad yang ni ka second round kembala ong dei ba pira mendan ba ki hap ban Shad pada jirwai tuan ba ye ke bang lada ban shoot apa mau sunram pada po mau lembra po lauban ke de kalau cimenta ban I love ya pi baru yang cimenta kamtam nam takini baduna ki views but ki likes pila ru ban perform ha ni jirwai ke jirwai ba stunat ba ke love song ke ba la show jung mat hadu kata ta ke la kring yang ini kinong ngap bagi nong pet but nagalang jung iru ngikit bok kit yang pi baro ba pin hari ni ke final round ba pip sai shimta ba pin la ban perform kambah jo kilom kiwa kin yang saki bait ngai shisha yipi kajing ken mak hangni pat kan long compare tang khaniat namar ba inchung ko ba ndri phau nak spa na ki views shpau mak na ki likes but like mak kan long nang ni ki nong panya jongka Phlim Jingim te namar ba na ki comments kan ken mak shu namar bon ki na ki comments kan ka YouTube ka turn off automatically tingim la comment te kumta kan long ba ndri phau na ki views like phau na ke nong panya jong Phlim Jingim but shpau mak na ki likes
Yang ini video tetap yang apa YouTube channel jong kecuali Simli Entertainment apa YouTube, but yaki video subah berpak yang hujung number berpak macam prak kendai nhiều sao prak kendai nhiều ar ibenot kemau utai number prak kendai nhiều sao prak kendai nhiều ar ibenot, but an supply yang ini YouTube yang ini video, but an sabisa yang pat tadi. Te sekarang yang berong baki dan ki jumpa nak kalian jung ino punya juga film Jingim baki lapet ki video semua kilong hanur kau berkam kring cucu ipat ba tengah kau apa nong ipi berkai nong ring video subha wajib penyeng kumni mo pol bapita ni kan video tambah sebelah penceng kumni nak kam long white nak kam long yar kan ni ga jingtan video berkam itan cucu mo sekarang yang berong ba berkai pidi bani shan marway pidi besar hanur juga ber marway kalau amdi apa yang ni kalau amdi hanur juga ber pidan hi marway mo amdi berdani ki jaga apa ba ini ban buram juga jemput juga sarkaru, but kabalai tekadi performance dekat sobha ke pila ban pongi costumes ne kinu kinu bapi kwa ba kan yarap ya pi ha kan ni ga jingile mo kala ban bon point shu ep te sobha de gadar ki jing riam jing bet ba itanan ne kanu no bapi kwa ban ne ki props e ba pi nakam te penakam ki kala ban yarap pi ba pin job ya ni competition te sakawai yang pun perkara pi ba pila kan ma ki prize ke ba nukong ga ka first prize ka de 1000 second prize kadi 8,000, berkat third prize kadi ka 6,000. Berkidan kadi ka special prize tu, mak kita ki special prize tu, tapi kumta kan mau kita ki likely ki prizes, but special prize tu. Kumbala batai mana, ba ngin ailan yang saya sian, yang ini nang simenta barok kat barok live pak prapu angut, kibannya simenta yang hari ni ka second round dan ni ka final round. Te kumba begini ki points, ya ki points ngin haban ngin ya tali lang hajo nado ka first round, but ka second round. Te ngin tali lang nado ki views, nado ki likes. But kumjur nak liang jongki jongi kum kinong penya jongi film khasi kani film Jingim sorry, but sakwiru ka good news namda jong baro kinong isim benta hagni ka online dancing competition ba baro live spa trapu arngut kinong isim benta nak liang jong film Jingim kilapan kre bakin ai yagi certificate, but kata pat kalong ngin ai hagasngi ba lara piwan pet ya film hapo senama anang ilapala ya senama ini film Jingim adu ndala bet bakal nelakukan kini jumpang jom ni COVID-19. Ke saya sian biang kumba nak film kumba nak kalian jongi kumba punya jom film Jingim yang ni dancing online dancing competition. Kaba ngin ailat ya kipat ba bikin bisa bat kumjuru ya ki nang sementara baru kan jadi participants bikin kam keluar ya video jom pi kenam kipat ba kinyo benpet ya video jom pi bat kipat baru ngin ailat ya pi bikin bisa ya ka jingsha jongki hadu ka live way track jong ubna Julai 2000 arpau te kumta nak kalian jongi ngi kerpa de pigi nang sementara barakat ba kat ba pinang la ban tha kam kloi ke video te kata ka views ki likes jong kiru kinang kambon te subha ban ya kam kloi ba krang kumba la batai di ba pira mane ya ka price ba pin poi shakthong ba pinyo ya ki jingjob sakawai ngi naga liang jok film Jingim ngi dap de jik dokumen ba ki viewers jongi kimde tang na nang ni dari India hindi ki negari Amerika, dari United Kingdom, na Germany, na Iraq, Malaysia, Bangladesh, Nepal. Te kubli shibon ya pi para koi kipat ba. Kamtam kini ki foreign countries mo ngi dabre jing dokumen. Kubli shibon ya pi para koi. Kumjur lagan lara papi kum participant lara pila man perform kamha show kumbai ba pira la mention ki pratadi ki jaka na ba jong ki ba shaba jong dari India dari foreign country ki ba la pet ya jing sha bi jong pi but ni kerman ru ba hari ni second round dan final round dan api kum ki participant pila on perform ha kamba shu ikerman ba sekwi pat kiri kiba empat page video jopi ikerman ba final round kin sampai yang video jopi but trichitom kram ba sap kam pi pidan kana mlong lian ai te nga kwa bonong ba khube shibon ya pi para khwat ba to kerman ba pnya shan on second round ni ka jirwai ka diga to 1 by 8 na film Jingim mo kan ma phai kata the best of luck pi para khwat and all the best but ni sa champion hadu lakut biang ni competition